tuzaze umusaranda baramukije bwo byo cyane kuri YouTube. Imana ibampera umugisha bwo kujya kwicana yanjye. Imana ibahezagira kunkunga murimo murantera. Imana ibaha umugisha. Imana tugire neza nshuti zanjye. Twari tuvuye ku ijambo ry'Imana. Imana kiza ku mutima. Imana ibafashe nanjye fashe. Mana yacu uri mu ijuru ndagushima kwimbaza Mana. Wowe Mana uri mu ijuru natwe turi ku isi Mana. Wowe dusenga Mana imbisi yose Uwiteka nyir'ingabo Mana. Ndakunyize Mana umanure umuriro wawe Mana aha hantu uturire ikitu kibi cyose Mana cyatuma ubutumwa bwawe butazagenda neza Mana. Uwiteka Mana nyir'ijuru Mana. Ndakunyize Mana uhezagira ahantu Mana. Weza no mutagatifu wa Mana gira cyavugisha Mana. Nabwira ubwoko bwawe uzumva amajambo Mana. Uwiteka ugira ikishya ku mutima no mu kanwa navuga. Ngewe nyine ntacyo nashobora Mana. Ndashobozwa na mpwemu wawe. Urakoze Mana igira neza. Mbere umugisha wanjye bakujyana ubuhamya bwanjye ubutumwa bwanjye. Imbaraga kuri tubi n'abazajya n'urumana nkame nawe y'umuntu umugisha. Gusa nyuze Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Tuzaze usaraba ndabaramukije kandi Imana ishima ko bwakeye turi bazima. Njye ndashima Imana kuko iyo bukeye ni ikintu kinini cyane ngiye mbara Imana bankoreye. Nawe ndazi ko ari uko aho uri hose mu isi y'abazima ukirimo cyangwa ukiriho. Imana turamukije ni ikintu gikomeye Imana ibakoze uko nibyishira irarirwana nabyo biza kudukura ku isi ariko ikaturwanira tukabona barakeye. Imana itugire neza tutazangiza umusaraba. Imana bahezagira. Ndaje rero tugiye ikintu rero tuvugana ku byerekeye ni ibintu bijyanye n'umuvumo ukuntu tugenda n'umuvumo twavumwa n'abantu cyangwa tukagenda n'umuvumo twamaze kuvumwa n'Imana ko ntitubimenye ko uwo muvumo tuwicaranye. Hari umuvumo tugenda ari Imana tuvumye ntitubimenye cyangwa se tukagenda tunabizi. Hari umuvumo tuvumwa n'abatwanga ariko uwo nguwo uwo tuvumwa n'abatwanga iyo usenga Imana iratuvumura ariko Imana yonyine imaze kutwivumira urumva ni ikibazo kinini. Imana imaze kutuvuma ni ingwara nyinshi cyane ariko ubu tuvumwa n'abantu. Iyo Imana idukunze iyo tugiye kumwe n'Imana ntacyo umuvumo w'abantu dutwara ariko iyo tuvumwa n'Imana hoho urumva ni akaga gakomeye. Bantu Imana nagira ngo ndabifurize mubeho mutagenda n'umuvumo uvuye ku Mana. Uwo abantu turawumenyereye. Abatwanga barabatuvumagije n'umutaga bakadutogeseraho amajambo yo kugira ngo dupfe ariko Imana yacu iri mu ijuru Imana itagira kugira ikaturinda muri uwo muvumo tuba twavumwe n'abantu. Imana itugirire neza. Ndagira ndabwira abantu b'Imana ubu rero twaravumwe. Imana yamaze kutuvuma kwanza kuva nyine yare mu muntu abantu bambere bagacumura. Imana ikabavuma ikanabarandura bo n'abavutse mu nyuma aribo twebwe n'ubundi kandi n'ubundi turavumwe kubera ibyaha byacu dukora. Ntabwo Imana yakuvuma utacumuye. Turavumishwa n'iki n'ibyaha tuba twakoze. Bantu b'Imana bya bimwe kurwa muri simu n'umuntu abibona. Bantu b'Imana yemwe bantu b'Imana bafite amaso yo kubona. Mana yanjye yene ndavuga nti utagira amaso hari icyo aturusha. Bantu b'Imana dafite amaso yo kubona wabone ibiri ku inosi hari ibyo aturusha. Nawe wundi wapfuye amatwi nawe kandi icyo aturusha abantu b'Imana. Yego afite agahinda ariko imihanire yacu tuzahanwa ntabwo izabihwangije n'abantu n'umutumva cyangwa n'undi udafite amaso yo kubona. Aho tubona ibirimo biraba ndiduhinduke bantu b'Imana. Urumva rero turavumwe. Ndajyana ndababwira ngo uwaba uzi ko atarimo arihana uwo muntu aravumwe kandi uwo muvumo turavumwe nyine kandi umuvumo nakindi cyawe dukurako ariko twakugera Imana tukapfukama Imana tukuraho umuvumo kuko twavumwe. Murabona impfu ukuntu zirimo zirabanyisha
kuko twamaze kuvumwa n'igihugu kikavumwa n'abagitema bakavumwa. Murabona ibintu birimo biraba mwino si yarurema abantu b'Imana. Ubu noneho rero ikintu n'abanyimana nimo rahanisha cyane n'aya mazi, imvura nyinshi. Iyo itaguye turavuza induru tukarira amadu y'imvura. Yaza naho nakari n'ubundi ikaza noneho ari gutwara abantu n'ibintu, abantu b'Imana. Uko nukuva twavumwe ariko abantu ndibayibona. Wowe ukize waravumwe n'umukene nawe yaravumwe. Kubera iki? Iyi mvura irimo iragwa ndirimo iragura umukene gusa, n'umukene nawe irimo iramukoraho. Bandi b'Imana uyu muvumo tugendana, tugenda tuwuzi ko tuwufise. N'abandi yenda batazi ruhenda ruhe, batazi biva niyo bijya, ariko wowe ngubona mitende. Ariko wowe ubizi ko turimo turavumwa cyangwa twavumwe kubera iki? Kubera ibyaha byacu. Kwagumye kwinaga dusaba Imana imbabazi. Bantu b'Imana, Imana tugire neza. Imana yambwiye ngo nzabwira ngo mwihane abantu muri kino gihugu, ariko ntibyabuza nuko uri mu kindi gihugu nawe yakwihana. Ako cyane ngenda natuye igihugu cya Australia, ndazi ko uyu muvumo natwe tuzawubura cyangwa se yenda ntabwo tuwubuze, natwe abo turiko. Kuko ndakuza kunuma ngo nyandwe ajya Australia bihane cyangwa ngo tagira 10 uwo muvumo udahari, niba atawufise ujye kutujyako. Kuko abantu bari mu gihugu ni mu ijoro bibereye. Abantu bari mu gihugu bibere mu ijoro, bibere mu ijoro turashaka kuvuga ubutumwa. Ariko iyo Imana igira ivume igihugu ibanza gatuma abavuga ubutumwa mugere mu buryo kino gihugu kihane, mugere mu kiburire kihane. Cya gihugu cyabonye imburi kikinumira, Imana irakivuma. Kandi kimaze kukivuma ndakere kiza kidusatira niki ni ibyago. None rero ko twahisemo kudasaba Imana imbabazi, twahisemo uwo muvumo, ariko umuvumo rero tuvumwe rero. Bantu b'Imana si yose irimo irataka, si mu Buraya, si njye muri Afurika twari tuva, ari hose abantu barimo baraboroga kubw'imvura. Imisozi irimo irimuka yari igatenguka. Ngira ngo mu myaka wamaze uriho kugeza muri umwanya wari utarabona aho umusozi utenguka, ariko ubwo rero imisozi irimo iratenguka, aho imisozi yabaga hakavaho. Kubera iki? Twamaze kuvumwa. Uyu mugabo rero ngenda babwire murahazi cyane. Uyu mugabo wajya usaba uwabo ngo namuvumire Abayisiraheli. Bantu b'Imana murahazi. Aho kuvuga ngo Abayisiraheli bari kumwe n'Imana, ntago uwo muvumo wari kubafata cyangwa se ntibana bafasha. Uko umugabo yifuzaga kuba Abayisiraheli siko byagenze. Ahantu wese murahazi bantu b'Imana, ibi byabaraki ndabarama. Imana tugire neza suko mutahazi. Hano yambwira ngo uyu muvumo turimo turavumwa n'Imana, uw'abantu woho, umuvumo w'abantu woho. Iyo usenga ntugufata, ariko udasenga waje shaka kuvuma umuvumo ukagufata, ariko iyo usenga Imana igukurako. Ariko bavumwe kandi ubafashe. Ikindi rero ndababwira rero, njye ndababwira mbese ko dutawure ko twavumwe. Imana duhangaze, iduha imvura y'amahoro, iduha izuba ry'amahoro, iduha imvura y'amahoro. Kuko aho bicika birimo birava ku mvura. Tudafise uwo muvumo, Imana yaduha imvura nziza yo kutwezereza ibyo turya. Hari imvura y'amahoro murayizi, imvura igwa neza ndege ikintu yonona. Ariko iyi ngiyi yo gutwara abantu n'ibintu ni imvura y'umuvumo. Imvura turabwo bite ko twavumwe kubera ibyaha byacu. Bantu b'Imana ngenda bisubiremo, wowe ufite amaso yo kureba, reba ibintu birimo birakura mu nsi yawe, urebe ukuntu bimeze. Nanjye ndi nk'Imana sinabyanganira paka barutunda barimbura. Uko ntabwo Imana izatwemera ko tuba muri ibintu bimeze gutya. Ntabwo Imana yakwemera mu isi yayo. Kubera iki se? Kubera iki? Ndababwiye umuntu nanjye ndimo ndabona
yaba nange ngimana tuzi ubushobozi nange aricyo nakoze kuko abantu nibabi cyane. Umuntu ashaka kwihana, umuntu ashaka ngo abwirwe icyaha yakoze, umuntu ashaka ngo umuhanure umuntu. Reka Imana itumare rero. Ikibazo nuko tuboroga ibyago dushikiye tuvuze induru. Ugasanga turimo turapfana imfane abategetsi ngo nibarebe icyo bagira. Icyo Imana itakugiriye umutegetsi agikoye. Turabona n'ibyago ngo perezida ndari uko yagiye, perezida agira iki? Aho guhamagaza Imana muri guhamagaza perezida. Perezida akora iki? None igihugu kimaze kuvumwa perezida akora iki? Bantu b'Imana muri gusenga. Turi gusenga ngima tugire neza. Ikimba bazari kuva mu ngo umukuru w'igihugu ngo arebe ko yagira. Agira gute nawe? Agira gute? Kwari naho murabarenganya. Abakora y'igihugu muhamagaza ngo batabare ngo bari uko bagira kubera iki se mwagiye musenga hakiri kare Imana gakingira ibyo biza bitarashika. Beze kuzaramisha nani wantu bavuga ko mbonye tatanyika yaduze. Ariko niki mwakoze? Niki mwakoze? Mbona tanyika yaduze yataye abantu mu ngo ni bantu b'Imana. Ndameza atanu yari ahera ibyo ndababwiye. Akoze mwarasenze muri bahamaze ageze abanyagihugu bantu b'Imana murabe mwenyine. Harya rero perezida akora iki? Hatari Imana yahosha iyo Tanganyika niyo Rusizi bigatekereza ikabikora mu mwanya wabyo. Bantu b'Imana mwasenze Imana ikagira neza. Bantu b'Imana mwakwihannye mukemera mukuva imbuni mu gihe imbuni sose mukayumviza kuva iki Imana ibavuze. Ubundi Imana igatuza izi nyanja zirimo ziruza zigatera abantu. Basi Imana no kudimvura igereranyije. Leka bibe. Kuko Imana twarisuzuguye. Aho turondera inkombe zisoziri. Inkombe ziva mu gusenga. Perezida w'igihugu ndashaka dutuza ngo bikene yemwe nimureke aba batategetse bahumeke. Ngo bareke kuko mwana no gusenga nabo ntako bagira. Iki Imana itakoreye ntabwo umukuru w'igihugu ari ufite icyo akorera. Kuko nawe n'umuntu nkawe. Matobarire. Musenye Imana tugire neza. Musenye matobarire. Iduhangaze. Muze gusoma rero mu guharura. Uyu Baraki yinginga Baramu ngo amuvumire Abayisiraheli. Uwo ku murongo wa mbere mushikiye ku murongo wa gatandatu. Mwanyura mwisomere. Baraki yinginga Baramu ngo amuvumire Abayisiraheli. 22. Uwo ku murongo wa mbere mushikiye kwa gatandatu. Muvu kuntu umuvumo w'Imana ntahure n'uw'abantu boho Imana baratuvuma Imana ikabikurako. Ariko umuvumo uvuye ku Mana ni urimo raduteza izi ngorane n'imyuzurira. Muri Australia n'induru, Dubai n'induru, mu Burundi n'induru, muri Kenya n'induru, Tanzania n'induru, aho se n'amazi gusa niyo ari inkumbi. Bitari ko twavumwe. Imana tugire neza. Mana yacu iri mu ijuru. Mana ishobora byose. Ndangije ahantu Mana. Ndakungiza Mana abantu batahure ikintu cyo kuvumwa no kuvumurwa Mana. Uwiteka Nyiringabo Mana umuvumo wawe ni ukomeye. Ariko umuvumo uyu mugabo ashaka ko bavuma Abayisiraheli bitari ko rubakunze Mana warabarengeye Mana kuko umuvumo uvuye ku mwana w'umuntu. Ariko wawe niwo Mana ukomeye tugomba gutinya Mana. Kuko uvumye igihugu ukavuma abantu Mana ni ngwana zidusatira Mana. Uwiteka Mana nijoro reka amajambo Mana haba kwihana Mana igihugu gihabwa impore Mana.
reka abantu bana zumva amajambo Mana bajye basenga bumva imburi tuba twazanye kuri YouTube Imana abantu bana bihane urakoze Yesu Kristo uzambire umugisha bazumva amajambo umbe n'umwana wa Kamera Mana nyakubahwa mugisha tubizongera Yesu Kristo umwami wacu amen.